урматтуу кушак кечиңиздерми, урматтуу айымдар, мырзалар, аталар, апалар, эже карындаш, сиңдилер, жалпыңызга дагы бир куш келипсиздер. Достор, келиңиздер, бүгүн өзгөчө маанайда отуралы. Алгач эле ушул жалпыңыздардын кирип келген 2017 жап-жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Ушул кыштын ызгаардуу сууна карабастан келип берген биздин күйөрмандарга терең ыраазычылык жана ошондой эле сиз менен бизди ушул ак дасторконун жайып бириктирип себепкер болуп отурган бүгүнкү кеченин уюштуруучуларына ушул жалпы кафенин жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирип дүркүрөтө бир кол чаап коюңуздар. Кош келипсиздер дагы бир ирет. Урматтуу коноктор, ушул күндү күтүп келгендер, Данияр Эрматовду сүйүп келгендер, Сарпайын түйүп келгендер, качып келгендер, шашып келгендер, кыркак жазып туройкага салып келгендер, жалпыңыздар кош келипсиздер туугандар. Албетте бүгүн концерт, бүгүн тамаша болот, оюн болот демекчи, бүгүн кээ бириңиздерди тамашага салып сүйлөйбүз, кээ бириңиздерди тамашадан алып сүйлөйбүз, чымчып сүйлөйбүз, кымчып сүйлөйбүз. Кээде ачылып алып барам, кээде чачылып алып барам, кээде керилип алып барам, кээде берилип алып барам. Стол үстү түркүн-түркүн тамактар, түркүн-түркүн салаттар, түркүн-түркүн арактар. Ошол аракты ичкеле дегенден алыспыз. Бирок бүгүн Данияр Эрматов келип калыптыр, ичип кое берейли дегендерге калыспыз. Аракка мас болгон соолат дейт, дүйнөгө мас болгон соолукпайт. Андан көрө көк чай ичиңиздер. Көк чай давлениянын точный кылат, фигуранын мощный кылат дейт. Көңүл отурасыңдар, биз баштайбыз. Достор, менимче окшошпой атат, маанайчы. Келиңиздер, азыр залды текшеребиз. Залда айымдар көппү же мырзалар көппү? Макул, айымдар көп болсо азыр текшерип көрөбүз. Азыр мен айымдар барбызбы дегенде же жигиттерден баштайлыбы? Айымдардан баштайбыз. Жигиттер өчүп калат, дуктар өчүп калат, биз сиздерге утурчу. Анда эмесе даяр болсок, урматтуу кыргызымдын кымчабел, узун чачтуу карагачтуу красавица кыздары барбызбы? Son. Жигиттер көрүнбөй калдыгар окшойт столдун астына кирип. Даяр болсок, урматтуу кыргызымдын красавчик, амбал, тумбочка, шкаф, патриот. Жигиттер барбызбы? Могул жерде эң көп бар. Азаматтар, келиңиздер, анда эмесе урматтуу туугандар, жалпыбыз даяр болсок, сөзүмдү кыскартайын да бүгүн кеченин ээсини күттүрбөстөн бул жака дүркүрөтө кол чалар менен чакырып алсак, даярбызбы? Азаматтар, келиңиздер, өзгөчө отуралы туугандар. Сиздер ушундай кандай шаңдуу отурсаңыздар туугандар, керек болсо мындан кийинки концерттерде дагы сиздер үчүн бесплатный бар. Мынакей бүгүн дагы акысыз кирүү, депозит жок, Маанай жакшыбы туугандар? Азаматтар, келиңиздер, анда эмесе бул жака дүркүрөтө кол чалуу менен бүгүн кеченин ээси, аткаруучу, обончу, кыргыз эстрадасында өзгөчө орду бар, өзгөчө кашы бар. Дайым жылмайуу менен жүрөт. Красавчик, бойдок, ырчы мырза сахнада Данияр Эрматов туугандар, келиңиздер, дүркүрөтө кол чалуу менен тосулабыз. Sizler için Danияр Эрматов. Uçkan kuştay sızıp günlerin yerime Arıtalmaya dayanmadım Şala böyle varın gün gönlüme
Adam işte hazır oyun açmadı. Geçirgin geçirip döndüm. Geçirgin düşmanlık döndüm. Kıdırıp ansızca döndüm. Canım benim. Geçirgin buluttan çalmadım. Geçirgin büyü salladım. Hangi ömür çalmadım. Bir duvarım. Bir gelinin hazır var. Küçük bey bu çürgünüm. Bir dey var carat kandı bastığımda. Şarkınlarayım çoktum. Uçaklara candan verip kolumuzun. Tanıştıkları unutsa. Mına şonda verip bizge sordu. Geçirgin geçir ötkündüm. Geçirgin düşmanlık gönlüm. Kıdırıp ansız çökündüm. Candan vergin. Geçirgin buluttan çaldandım. Geçirgin büyü saldandım. Hangi ömür canlandım. Bir duvardım. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен барыңыздарды кирип келген жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жаңы жыл албетте барыбызга жакшылыктын, ийгиликтин жылдарынан болсун демекчимин. Сиздер менен дагы бир жолу ушул жерде, ушул кафеде, Кыргызстан кафесинде сиздер менен жакшы күндө концертте амандашып аябай кубанычтамын. Кудай буйрса сиздер менен бүгүн ырдайбыз, чогуу бийлейбиз. Сиздер үчүн атайын келдик. Ошон үчүн siz bizdi bu жака чакырган жана ошондой эле сиздерди бекер чакырган Кыргызстан кафесине шаңды болчуңар. Мен неге бекер деп мен дагы сурадым. Сурагандар да көп болду. Себеби бул Кыргызстан деген кафе болгондуктан, ошон үчүн кыргыздарга кичине патриоттук сезим ойгонсун деп бекер кылыптыр. Ошондуктан ар дайым ушундай жигиттер көп болсун демекчимин. Ал эми биз болсо концертти улантабыз. Биринчи неге эле чыгып алып адам ойдолгалыгын өзгөрбөй деп неге бул ыры менен башталды десеңиздер, себеби баарыбыздын соо кезибизде ушул ырды айтып коеюн дедим. Андан кийин настроениеңиздарды түшүргүм келбеди. Ошондуктан биринчи келгенде биринчи ырды булар менен жакшы угат. Бүт бар, ошондуктан ушул ыры менен баштадым. Албетте баарыбыз адам ойдолгалыгы өзгөрбөй, эч качан азыр кандай мамиледе келсеңиздер ушул жерге ар дайым өмүр бою өзгөрбөй бирдей болуңуздар демекчимин. Бар болуңуздар. Ата эмесе, кийинчи болуңуздар. Кара, шаңды шаңдалса, сири. Азырынча чоңурдан чоңго отурасы андан кийин билебиз. Sultanım, can yaşım aylanır.
барлығыңыздар малайды көтеріңіз, кейінгі шығарма қайырманлы сіздер үшін қалып қалыңыздар. Ешкім ешқашан қайырмасын. Сіздер ешқашан бір-біріңіздерді қиынап жүрмеңіздер. Бұл деле ошол дайымырдан айтып кетем, ошол мен деле башынан өтүп жазылып калган. Жөн эле кыйнап бири-бирибизди, жөн эле сүйөм деп алдап жүргөндөн кийин ушул ыр жаралып калды десем болот. Албетте ешқашан эч кимде сүйүүдө, махабатта кайгылуу нерселер болбосун демекчимин. Кийинкилерде каалап болсаңыздар, сиздер үчүн ада эмесе жаштар барса колдоп турабыз. Sizler için arkadaşlar. Hazır. Işın ayarlardan sonra anaki giyim gideriz de sizler için arkadaşlar. Sen de bana geçer var.
жерге экинчи жолу келишим албетте үйрөнүп деле калдым. Биринчи келгенде бул жакта караса бул жакта арма экен деп ошо башка жолго эле азыр үйрөнүп деле калдым. Бул жакка бир карап, бул жакка бир карап. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр. Бул жакка Аркандалыкта калганмын, жаныңыздарга барып деле табамын. Жаныңыздардан деле көргүм келип атат. Сиздер канчалык кандай десем, мени көргүңүздөр келсе, мен сиздерди андан да эки эсе жаныңыздардан барып көргүм келип атат. Албетте азыр бийлегенде көрөбүз. Сиздер үчүн кийинки чыгарма кийинки чыгарманы кабыл болсак, эми барыңыздарды ортого шаңы биге чакырамыз. Сиздер үчүн анда эмесе Ош Бишкек жолунда айдагалым Мерседес деген чыгарма.
şirayım sana mentayım sana aşk olsun atayım Negemin çatladın hasret Nazlanıp sen tattın hasret Baldan şirin tattın cansın Can gülüm sana Sevdiğim sana Yürekten çizsam Kırmar sana Yıldızlarına Gözlerim bana Doyum karnına Tavşan sana Çaldırım sana Sevdiğim sana Yürekten çizsam Hürman sana Yıldızlarına Gözlerim bana Duygularım bana Tavşan sana Hepsi kardeşlerim birisi. Danyar Yılmaz onlar gelinize bol çarpıyoruz. Tokto canım Eğer görsün başka menin Suranamdağı bir Sen ne Rahmat, abdan razı olsunday. Çınıgı kıyarmanları keltirgensizlerge gana emесе, köp kөгүntүрбөй, бүгүнгө чейин ээсин кайрадан сахнага чакырып алайын. Даярбызбы? Сахнада Данияр Эрматов. Красавчик байкер, кол салып айтсаңар. Manaylar, жақсыларбы? Бұл дежен манайча окшойт, биринчи отурган дежен. Манайгандай десе болду. Дагы жолу майрабыңыздар менен, албетте, азыркы эле ырдалгандырым менин бир аз да болсо кыргыз элиме таанылгандыр. Менин эң биринчи сиздер үчүн. Токтойдон. Бул эмес. Tokto canım degenler, bu keçirmeli oldu. Tokto canım degenlerde kalkmazda sizler için ana mesele varız. Bir yerinde ırdayız. Bolsa turabız. Azamazlar ama lütfen varslar mı? Okşaşlar, hadi aşkına oturalım. Şaşırıp seni sırrı kan giyip saklar
yaşayın Dolaşma görev senin Gönlün dağayım Kucağına kızılmalı Suyun dağdayım Yaşım gezin alır işin Benim sürüyorum Sen baktığım oluşurdu Layık olayım Canımın gitmesini istiyorum Eğer görsem başka birine bakmayayım Sonradan kalır bir gerçek hayal Bilesin çıraksız da senle kalan Sonradan kalır bir gerçek hayal Bilesin çıraksız da senle kalan Sensiz ömür yaşamaz etsin Benim dört çocuklar çıraktan Şahsiyeti gözlerken bir hayasın Çok rahmat. Eskasa bunday kaygılı narsalar bo'lsin. Ana esa keyingi sham durdi qolib qolsa. Sizlar uchun olamasa. Yoshlar, Moskvada! Yeah! Nima javob? Moskvada videolar, reklamlar, Moskvada! Yeah! Başkaca dünya Müzik sesimiz hop çalırsa Get beni biraz Bu taraf şımarına ciddi Gözüm rumanında Bu taraf sürkayışka bir geçte Çarçı çuvaldan Gençi canaşa Korktan karmaşa Açıyoruz çarşıma Birini çarçar Taşta çektim mutlu kayrımdı Oymak koydum Başım bir mutlu olur belindi Tırmay olmaz Ayranı kırdım onu kalmadım Hayradan başta Ne gülüm senden bana buyurup koy Gençi can aşağı Kolda karmaşa
Anda verse ilk çıkarma. Sizler için kalap olsunlar. Ben sizler menен bugün hiç yerden kaçmayız. Karasazlar, sürekli çıkızlar. Ara sizler için kalap verse. Gülgün çürek diyen çalma. Bak, şan beniz. Bacasa bir özüm bana vur elini bana Seni cüre, kimse seni cüre Beni yoksa cüre Duygumun büyük, üzümün büyük Çok karanlıkta Seni cüre, kimse seni cüre Beni yoksa cüre Tanışmak gözüme Takılanın gayrısıyla Olma hala Sevsin çok sana Can günü sağlayana Çocuklar var Seni cüre Gemse seni cüre Beni çok soğuk cüre Tüyün büyük Yüzün büyük Çok karanlıkta Çok rahmat. Yok dostlar. Başlar mı? İlk çarmanı hırdadan oldu ayda geçsem bu ürde hazır ne gelip tapşatan dayı konsertlerde dolayım birinci olurdu olan konsertte. Sebebi bu çarma kanday desem ayabay ilgiliktü çarmam benim. Gerekilerinizde bilmeşinizde de mümkün sebebi Kırgızlar yaşlılıklarda yaş yubaylar öğün çalışmaları arkalı çakıran sizler için olan ise canlı üylemenler olsunlar. Sürüşket 8 yaşlı yapanlar Eğer de durmuş kalayındasınızlar gerçekten bakmıyorlar. Şapşap biliriz ya. Akşamınca aşıktı sağlamı Gelin gelin bari kurat kuvarlı Alttan gelir rastlanlar batak bile Şanlar yoksun doydum yurdu acılı Akşamınca aşıktı sağlamı Gelin gelin bari kurat kuvarlı Alttan gelir rastlanlar batak bile Şanlar yoksun doydum yurdu acılı Çay olsun bahtırlı suyu üç göle gider Yurt olsun ardayınca aşktan ekeceğiz Gübürlük üzülür darmaçkan kovalar Kurt olsun silerdi gülünün doyumlar Çay olsun bahtırlı suyu üç göle gider Yurt olsun ardayınca aşktan ekeceğiz Gübürlük üzülür darmaçkan kovalar Kurt olsun silerdi gülünün doyumlar
жылбай турасыз кийинки чыгарма сиздер үчүн бул жака өзүнчө эле чыкпаганды качып эле мисалы бул жакта отургандагы кыздар балдар эжелер байкелер отурат ошондуктан бул жака чыгып алайын дедим. Кийинки чыгарма сиздер үчүн албетте жалпыңыздарды кандай десем учурдагы жана ошондой эле болуп өткөн студенттердин урматына студенттик күндөр Барыңыздар аябай кубанычтамын. Ушундай жакшы күн боло берсин. Жыргап эле жүрө эле. Албетте азыр сиздерге өзгөчө телек бар. Менден кандай десем, отуруңуздар үчүн туура келбей калат. Бул жака жылып алсак болобу, бул жака. Себеби бул жактагы эжелер, байкелер да көрүш керек бул жака. Мен өзүм келген жокмун, сиздерге өзгөчө белек. Таң калыштуу, Кыргызстанда андай бир эле адам бар. Өзгөчө сиздер үчүн ал баланы талап кетишиңиздер мүмкүн. Чарма Султан менин эң жакын досум. Уларчик, красавчик деген досумду шайлап. Ana, başlayalım. Bizde sonra biliriz. Aramızda merak etmeyin. Hayatım asla.
menен келиңиздер. Шаңыраак бийлеңиздерди dilейбиз. Сиздер үчүн менин да колойгон боюм сиздер үчүн деген өлеңдү кабылдаңыздар. Ulan çıkmayın kızım, bir konuşan kalsın sanırım. Hazırlarsınız. Daniel Regulato. Çocuklar baslar mı? İnşallah sizlere çok teşekkür ederim.
Аны эмесе кийин чыгарма сиздер үчүн кайрадан шаңдуу ыргардан бери. Bu kişineki kızlar özgürce yaşamlı olacaklar. Bugün özgürce geçen görüp olarak gelmeye tutas hükretle bak. Ömür uzun olsun. Anı mesela din çıkarmanın ırlardan burada bir neresi ayda gedeyim. Elbette benim en yakın bizim şehirleştir var. Şehirleştirde 10 dostuz var. O 10 dostuzdan sizlerge çok salam hazırla silöştüm. Gırçı dostlarıma. Aların arasında janağı Tinçlikbek Ayetçiев деген жақын досымыздың бұл жақтағы сүйгенімізді дағы ес алыптыр. Асел деген. Ошол Аселге чоң салам. Асел, мен сени сүйөм деді Tinçlikbek Ayetçiев. Ошол Tinçlikbek'in атынан кейінгі чыгарма. Қала болса, қара, қолчалар, Tinçlikbek болмақша.
чыгарткан учурда берген кимдин туулган күнү болуп жатса жүрөктөн куттуктайм. Кийинки чыгарма сиздер үчүн бул чыгарма кандай десем Оғаны өзіме таңдық, сөзі құдыретті чабарып қатандық. Бұл маған көптеген егіктер алып келді. 2016 жылы жылдың мықты деген клипін алдым. Ұшыл өте қалып болса, бұл ұрдың аталышы Сүйдіріп алам деген. Шал-шал дуа. Кеңлер, жастар, шал-шал жөнесі. Azlarımın canı, kaçasından sularları Müdürümü yere aldın sen Şöyle oturunca bana Seni fazla çalışmalar Sizin yine büyürüp saldın sen Çuba! Karanlık gözümü ben Bayır çekil ağlayın Yerime şurumu ben Görsün açışlamalı Nasıl baktım olmaz Başıma ağrıydı Kıyamı yengeç olmaz Bana kolede suyunur Yürümüş oldular Sizin kuyusu oldular Vazgeçin bu bir bakşı sen Kırmalı dağları Mevkulu bağlı Asıl kırmalı bakşı sen Karanlık gözümü ben Bayır çekil ağlayın Yerime şurumu ben Görsün açmışlama beni Münazım kalktım olmaz Başlayıp bana beni Kıyamın yengeç olmaz Damat kolinde sürünür Let's Чоң рахмат, чарчаган жокпузбу? Кийинки чыгарманын суроолору боюнча албетте булар сиздерге деле жагат деген ойдомун. Жана ырдап кеткенмин. Көпчүлүктүн суроосу боюнча кайрадан сиздер үчүн Мерседес дегенди кабыл алам. Шан киребиз.
Чоң рахмат. Барыңыздар дагы бир жолу сиздерди биздерди ушул жерге кезиктирип жаткан Кыргызстан кафесине шамды болчоолар. Азаматтар, жакшы күндөрдө гана көрүшүп жүрө берели.